Kerting jong kubor ni ke por gede. Ka hima ki beneng ni ka hima jong play. Kadai ka idea jong ka testament brim. Ka hima play ni ka hima ki beneng kadai ka concept jong ka testament brim. Ngan puli ya ka gospel jong Marcos long ka nungkon khot khatsao. Kani kadai ka kalong kumni. Teh bala set bendi yo Yohanes nang pembaptis. Ujisu lawan Sya Galili udah lap ya ke gospel jong ke himau belai. Udah ong kepor kelebiang. Bat baga himau belai kalajan. To kela ke bemud batu ngai ya ke gospel. Kene ke jingkai ke bang syupteng na ke bang hikai mana kene kumno ki senran ki sngoto ye ki jing tho hadin ju jing kala hadin ju jing par Jesus Christ. Now Jisu wan bar yulab ong to kala ke bemud na ba ke hima ki beneng kala hajan to kala mod bat to ngai ke gospel jono ke gospel jong ke hima blai. So ke gospel ke de connecting gospel ke mod ke kubor babha. Euangelion haktin Greek. Ke jimut juga ke kubor ke bekemen, ke kubor ke babha. So ke gospel ke kubor babha jong ke hima ki beneng. Lani ke hima ublay. Habu Yesu orang niktin ki jiu sngoto namar kide ki jiu ki up ye ke hima ublay. Ki jiu kide ki briu ki ba up ye ke hima ki beneng. Bahawa Yesu orang tu kelak ke mana bagi hima ki beneng kerajaan kis ngoto namar ki up ye kata ke hima. Na gadi khtin kelak ke bemod naktin frank on repent and ye ke testament bathmai la thok tin Greek. Kini khtin kelak ke bemod ha khtin Greek kadai metanou lani metanoia metanou ke bemod pen kejumu juga kadai pen kela ye gor kom perkhat to perkhat de kumai pat kata kadai kejumu parengong think differently ban perkhat de kumai pat so bo Yesu ong to kela kemut na bagi hima ki beneng kelajan ki jiu kusngo to kumne to perkhat de kumai pat bagi himau blay kelajan mentah. Ngi sini ki khasi ngong habang ngong kelab mod to sange ye ke tu jing le pop jong phi. Hari ketin kelab mod ke wan ketin Greek nganong biang namar ye ke testament bethamal thok tin Greek. So ke wan ketin Greek ke jimut juga ke ketin Greek hang tu kedai metanou lene metanoia ke jimut juga kedai perkhat de kumoi pat. So bo Yesu u ye lab ong to kelang mod to perkhat de kumoi pat. Kemut pigi jiu pi perkhat bagi himau blay kanwan da ke ba philaban yo i. Warga senran ru ngala ong pi mana kene ki perkhat kumne ki mod ba ka himau blai kanwan da ka ba kilaban yoi mak kumno kitip nangno kitip ba ka himau blai kanwan kitip namar bagi dagi jiu ba ki jiu ki don ya ga kular ga ba blai lo kular ula kular naga banta jo ki haga testament berim not but haga testament berim Ublelo kulare ki bakanwan ke hima bagataki hima gare ka hima ka banwan naga lanjong debit so ke hima ka bansawan ke hima ka bagi jiu ki ap ka hima jong ka ket u debit ke hima jong u debit bagi jiu baro aga por jong Jesu kiti baro ki jiu kiti aga por jong Jesu kiti baro ba kim don sho ke hima namar la penjot ke hima jo ki da nado ke por daga jiwan her thma daga jiwan penjot jong usim Babylon yaka nomba juda bro kawai haswa jong taru la ring mrau yagi wat yaki ne ki kon Israel yaki Israel ne ki juda yaki Israel wat yaki
ladang ong Israel mut kelum hanrei ladang ngakwa ban penper ngan ong Judah bat Israel so ya ke Israel la de ring mrau lepa but khadu khatwai wan Nebuchadnezzar ring mrau ya ke open jot ke Jerusalem nado kata kapor hadu kapor jom Jesu kim don ya ke hima te ke judge ban riu jiu kum ki jiu ke ege baki le ke dai baki khmilinti ya kata ga hima oblei bakan wan ka hima oblei hagi jiu de ke hima jong Chris hello ke hima jong blei hagi jiu kim kitip bagade ke hima jong Chris baru new Chris unwan na galan jong David but kene ke hima jong Chris kan de ke hima jong David but haga jing haswaban khau Jesu ke ege ba ki ka ege ba gi ang ka ege ba angel wan ban kren haga Mary wong kumne haga Lukas ko ngam kong khot ka ba khot bla ko ar une Jesu kon jo pa yo ba pan pun pan kha u angel kren yo yaga Mary borong ulong ukon jong blay uba khle tamba utrabu blay un u yega khet jong ukpa jong u David bat unsun shar haka yeng Jacob si junom bat ka hima jo u kamkut lano ro nang nu uni angel yo ini ga idea ban ong yega merikum ne pan pun yo kon pan kai yo kon baru new kon u de kon jong blay hello kan mau ha uni kon jong ka Mary unde kon jong blay unde kon jong David balado de kon jong David unde Chris so ki jiu ki tip bahaba Jesu untuk ka himau blai kala jan mod ki kimot ba ki tip bagata ka himau blai mod ka kren ya kata ka hima jong Chris uban wan na galan jong David ka hima ki beneng le ka himau blai ka de ga idea ka ba jong ga testament merim kemudian ni hima blai hagi jigu sung tho eka ba gadai ke hima jong to Chris uban so penyo pat ya hima kabala dono ha Israel pan ibiang pis ko haga gospel haga jo gospel jo Marcos ke ega baja haga por jong ka jing haga por jong Jesu marsin lep kha Jesu ke ega baja kidon ki kartu gani ki breu ki ba khmilan ti ya ke hima jong blai I mean kit kajak ban rubaro ka khmil ti yega hima ublay ka ab khmi yega ka jiwan jong ka hima ublay te udan we briu ha ka babol no ba ar khot ka basan ka ngomne para khmil udan we briu ha Jerusalem uba gerteng Simeon but uniu briu long uba hok but uba mani blay uda wan uda ab yega ka jing pentengan jong Israel Uneu briu wade Simeon hadim ba jingkau Jesu uni udah briu ba kababul kebatai udah briu hok ubada apkmi ye jing pentengan jong Israel kai kita jing pentengan jong Israel kadai ke jing wan jong ke hima jong blai kadai ke jing wan jong ke hima ki beneng kabakitip ba kanai ke hima jong Chris uban wan naga lanjong David kata kadai ke hima ki breng now ka don segawero ka kenthe ka bagerten ka ana kenipat habaka yo iyo Jesu kunlong Jesu ka kren ni gini tin thotla pa pra ong ti habaka lawan ka aingo kada aingo ro kumjo but yo how try but kada kren shapang jo Jesu but shabaro gitu ki ba khmi na ka bata ka jing suspa ye ke Jerusalem so kene ka ana ka keren syaga tu baru ke biok snow ya ka but Bible ko ong kita baru ke biok snow ya ka kida kibriu ki ba kami ya ka jing suspa ya ke Jerusalem kemudian ayu kata ka jing suspa Jerusalem kiju ka jimu juga kare ka jing penyopat ya ka hima bala dono kababala kham ko ta manga perkhat ini gue balik ki senram Jesu ki borio namar ba ki mod ba udai mo utau ban penyopat ya ke hima ha Israel ka don ka nia ka basong nia bha balik ki senran ki borio Jesu balik ki borio ka balik ka dawlong namar ba ki ngai ba udai Chris ba haba ki ngai Chris kemot ki ngai ba wan nagalan David haba ki wan nagalan David kemot ki ngai ba mentau un penyopat ya ka khet jong David ka bala dono kata ada jing ngai jong ki
haram de dang ngata lada pilej ban bat sngapha ngat opi kadon kenya ka ba shongnya pha ban ngai bagi sendran ki bodu jisu namar ba ki perkhat baude mo u ba suspa ya ke Jerusalem war hadin jo jimi pat jong jisu ki hadin ji yap jisu ki sendran ki do mensem lakut lam matam don ji kermen show hari hadain bagi kendo jisu den jimi pat jo ki kli jisu gane ji kli ha ki kam jo apostol no manokong dekot ke ba nriu kong ki kli jisu kong kotrai leno men penyopat ya ge hima ha Israel so kene ke khtin hima ha ki jiu kampla ga de ke baki khmi linti baro shi jing em but ke hima blai ke ga idea jung ke testament barem so haba ki jiu ki ap khmi ga hima blai ki ap ya ga hima ka ban sawan daga khmat ke bayo I hare u blai haba ukran jipang ga hima u blai lene ga hima ke beneng ukran jipang ga hima ka bomla yo I baru jisu kran jing sendran ong wat khmilti wat mut bagi himau blai kan wanda ke bala ban yo I na bagi himau blai kau don hapo jongpi jisu kran ni ke ege bukan jaman sim ki sendran kim ya pei phang ki sedang man pei phang ya ke himau blai lene ke hima ki beneng hadin juga jimi pat jong jisu bagi ta ke himau blai ke bo jisu batai ke de ke hima jo Chris ke bo yo ha ke jing mi pat jong ubat ha ke nah bo ya ula kentiu she khti mon khpa ga ta ga ge jing sedang jong himau blai ke himau blai ke ne ge hima ki beneng kam de ge ke ba ngi ji ju perkhat ke de ke jing shisha jong ke jing ja ke ga ba ja ha ge jing yap bat ke jing mi pat jong Chris ba Chris udah em jong ne ge hima hello nagda ga daw ke hima ki beneng le ne ge himau blai ke ga bo jisu le hagi saw gospel shabu kiu ga ding pna shabu ya u yalap ye hima ki beneng kata ga ga kam jong ka jing lap jo ulai ong to kalang mo na ga hima ki beneng kan bar habu kren ki farsi ong ga hima oblai kalong kumta ga hima oblai kalong kum samba tersaw hima jo oblai kalong kum ga kenthei ka ba la do no ya ka to ga suka ja ka bar ka sare ga yeng ja ka ba kan kum da ter hima jo blai kalong kum ubri bread ya ga jar bat utong ngat lut na phang hagajar re ujet yo to ubadon kam ya itu iba ukwa eba inyo na go usko hima blai kalong kum ku bri ku bashet uk pu da hima blai ka hima blai gede ka jingilap jong jisu hagi saw gospel hare ka re na ga dono jong senran ka re na ga dono jong besngap yo namaga himau blai kamlong ke balapan yo I de khmat ke bakan jado ke himau blai kat kum gi bata jong jisu ke de ke bakan jam sim ke baja ha ga jimi pat jong Chris ta de himau blai ngi je kendo wei pat ke por ngan yai pteng